ruler oirambadagi refugee ole koi lebaktan masi koi India tilubagi koi mahi dursiran India government na hojik phobada chin kuki narco terrorist group singi mathakta masak thokpa thabak se kai paikhalage hojik sumi khara amadi India government na Amit Shah ji na Modi ji na soina chanbirakini akhoi kandi gi dori ne na khanba kangu umlai de hojikti Amit Shah mathakdo case tawdong ne government na dugi magi khwaidagi tawde adaba fundamental duties aduna oiribne ado hari pochi kaya yamna mapum phana tawbungamige home minister na free movement for all haidana mi khudimak manipur gi ni jaga da chathok session tawbu ya halagani haise ma haise kari hai no jo khoi jiti bhab ta salaktre maramdi thingani haiba kangu duna phongna akhoi gi dadi changba yaroi na lawrong matam da ma ki side gi free movement taw matam sida madui mayok ta lakku mi khudimak tui mathakta ain yoiba logi yoiba thaw paikhat gani na lawthok da yaujari ne adu madu thabak onthok tringai mamangda onthok tringai mamana ma na lawthok pa nongal ba akhoi dadi yaroi khoi da changaloi na phongna lawrok da changaloi na te changak pa khai hingna tharoi adumaina hairaba matamda kaimta tawgideba adui matungda mana lawthokoi matungina sida leiriba state ki agency mayam amana sindana tawrani na muk tawre tawrubudu moina haibudu chamana na madu angan pomongda akoigi misi mina yawba maihou langpok yawba state amadi central forces singi mayok da nongmai pho kapsala akanda kan momongda khu thajale aduga thajale ba kangudu Home Minister na laukriba kolao dugi mayokta challenge taro khrabane habchima number 1 da lere number 2 da madu challenge taro koda chenari ba loop maming leader sing masak maming loi thola khrabane adui mathakta mu madu tawro matungda ai khoina khwai ngai badi moi mathakte action logadra na khalamaga nongalaga koigi kangpopi gi deputy commissioner na adugi home minister gi mayokta phone challenge taro khiba kanggu se kauraga mu disi da famina wari sai adu tagadi India government gi loriba role si machinda moina phanam hairaga su tawthorok thabakta di chinkuki narco terrorist group ki koi separatist element mayam manipur thugai gani hairiba element mayam se sigi element sing na koina na puning thogot pa sogot pa man ba por ma dum yawe singna ba du adum singna ba yawe ba sigi se koi mayam na bhab tamina bam change hojikti moina toriba lam chachi yade kaigu moina home minister amana law potu ge mayok ta phone challenge tor organization du moi book tawdri kai gi madu mari lena ba leader sing phadri kai no army gi ke manung dagi mi mang ki bada makhoi ngasi bo do kaisu thoido ko na chung de moi gi army officer sing na imung manung da thaba ma hapage ke solution biro haine kai haino bodu adu kai haino ba adu ta gadi adu gi lamchat chelaga makhoi na manipur da tawriba thawong sina manipur miyam na moina tawriba mong si moina ngasi leba si santi purakani aduga noi maseng khanabani noi phamina ga yasano ka haisi tumira lali ra jakoi miyam yeng matam oire India government si manipur gi rang si loisanna bo hona bada moi sincere oide mathamoi sing na loisan lagi haiba gi porama leite chumnadi akoi khampu to baina maitei je khama sum phun maman ba porama yauri khulai makta thingale akoi rom dagi angak mo hona thingale moi rom dagi sonakan gi kuki khulai pai ba kangu duna akoi di khulai thingaloi prime minister pidi bo khulai thingaloi na phone na laure adui mathak ngasi bo moi operation chathabra akan ba action lobra ba from dagi akoi naha sina khulai thingaluri se masi akoi jibu chumira lalira akoi India government thajaruri sibu he akoi ji khulai lelok tholaga moi lan ta halak to jala haiba gi akoi da sensam piraktra pia na tab government lering edusu center gi yaka yenga center na haiba du tawra lakoni na adum hamuni India government na hojik phobada chin kuki narco terrorist group singi mathakta masak thokpa thabak se kai paikhalage chin kuki narco terrorist ne haiba Burma da pokpa Burma da chawba mi sing du pusalaga khulai pairaga gam group linkhat halaga makoi du Delhi da pura wari saraga swai da moi camp saraga operate holako natro sida khoi gi akoi bada camp sar thamisi moi sing du ne ba moi sing sina ngasi chumnagi India government moi sizinaraga Manipur da leriba naga gi lalhoba mete gi lalhoba singi mathakta counter insurgency da moi sizinaraga proxy army ne sizinaraga lan ta halambdo adu hendorok tana ngasi di Manipuri micham miyam da lan tasalab neba nagagi khun singdana lam khopsan ba chingi jaga sing taksan ba lam loksan ba moin tawise aduga metei dana hatpatu pa pha ba lan tasan ba si porani sine moin tawise moini yoiba kangu duna tawri neba adu yoiba kangu si laksalu na haibasi ngasi bawda moi governor na khulai lokhatpagi lauthorok da su moi kanto thamame sugi khulai sing lokhat kani si moi yaude sugi kano laksan kani si yaude kaim yaude moi gi foreigner Burma da pokpa Burma chawba Burma da MP or manupana leader oiraga peace talk tawisi yaroi haibasi akoina hanjan haireba governor masa da handak akon bagi akoina ahaba handak no governor la kan unabada masa da haireba adu moi kaim tawde aduna takpadi hairiba sigi akoida lan taraiba mapangan sagal halaisi India government na haduoga thawaina mapangan kankalan bani sagalan bani akoida lan tan bani si mayek sengeba aduna akoina thengna gadoi lan si chumnagi akoida chiu na thajalaiba huidu khatana teba Thazalaiba huibudusu yauna khoi thengnaba change haibase khoi miyam bhab tamina matam yawre ana masidi akoina thudek pai base ai thandana akoigi
civil society ki thomi khara na organization khara na ngam gado pon ate miyam gi apun ba iho mu chang he hauju sumi khara amadi India government na Amit Shah ji na Modi ji na soi na chanbi rakhini akhoi kanbi gi dori ne na khan ba kanggu umlai di ji cheli ka chen na moi na chanbi ba ngai ba di som da khoi di ama si ani si last da ngasi yam phajaba khoi gi keno da article lam tholai do ruler oiram ba dagi refugee all le khoi di khoi le bak tan masi khoi ni India tilu bagi khoi mahei dur siran akhoi ni India tilu bagi mahei si lebak ning thau pan dana lebak sibu ngak sen dana leram ba adum lo lebak amba masagi mari bak ta refugee olan mangamba adum ba India government si akhoi na thajaba thamaga India government na kanbir kini na ngasi jo khoi legi si hai rai si akhoi me wakan khan matam yore hojikti Amit Shah mathak do case tok dong ne home minister mo eraga Manipur gi lak kunmanga kunthra leba population da lak tra manga na highway chalam ngam daba home minister je ke do no pham tha do hai dong na tro aduna India gi court na di akhoi wayan bi ngam do man de mamdi India da lingi ba court che India gi lenga paching na chatharak pa lenga wayan do adu ngang na ba adu wayan na ba leiba court ngak ta ne aduna akhoi masi India gi wang de sat ya ro to de ya ro thai de ya ro masi wayan bi na ba se akhoi kan bi na ba ne lei ba akhoi gi punsi ba di lan thum ngak pi ga ni na lei ba lenga aduna akhoi gi punsi ma di lan thum ngak le ngak pi ba ngam dra ga di akhoi jo atop lenga ma thi ta na tro akhoi jing asi India na charam pai ra ga met pa gi chang du yau re राजनीति की वाली तो असे बा ओएरोय दबा होपलेस इलेक्शन से तो असे होपलेस इलेक्शन दगी होपलेस एमएलए मु खनगनी तो असे लोय थुजल असे कदौ दनो मसिने जे लेरि बा कोई नेशनल पार्टी सिंग कदौ दनो बीजेपी के दौ दनो कांग्रेस के दौ दनो हाबी जाबी लेरि मा कदौ दो वाथि वाले ngakतनी ngasi बौ द मोइना लेबा सि कनन बा करी नो मोइन तौरिसे काइम तौद्रे अन हाय मे लोय थुजल दौने जिक्ति तुपै मतम यौरबनी सरम पाय मेतला सोर थदला मतमजिदा अखोइना थादोक बिरखिनी मा मेलेसि याम कन मेलोय चांग अमा येंगिने ना सुम हाय लेगिद्रा अदु अखोइ मियामना आइगी लेबा आइगी फंडामेंटल राइट्स अदु फंडामेंटल राइट्स अदु गारंटी तोगदबा अखोइगी लेंगाकपने हाइरिबदुना गारंटी तोबो ngambadi लायदना ओनजल लगा अखोइगी फंडामेंटल राइट मतपद पुनिंग थोगलदबु अखोइना कइनो तोदोइसे लंबी दा अखोइ चचगे हाबदा लंबी चपे रो हे लाबदा हागनी ना लाउथोरबा फोंग न थोड़ा लाउथोरा कांदा फंडामेंटल राइट गारंटी तौरिबा स्टेट की गवर्नमेंट फोर्स अदुना मोगी मथक कहीं तौदरा कांदा कौरा वारी सासि लाउन फमिना टेबल द वारी सारदी अदुइ लेंगा तु दai खोइना कइनो थाजदो थमदुइसे तुंग द होरकदुबे अखोइगी इचा इशु सिंगसे अमुक मिटोबना लान तारक ngамदनबा लेंगाकपा साजननरगा लेबाके थुगाइगदबा लेंगाकपा मुक थोक्तनबा इंडिया ना अखोइदा सुम मखनगी अचान मिनाय नाइबा लमचचे अमोने चटपा ngамदनबा अखोइ मियांगी बा अचुमबा पारा अमदि अखोइ चपचाना हंदकी अखोइ मिरोल सिना खमथेंग वार फौदा वाथोगा तुंगदा लाकदबि चाइ सुसिंगी दमते अखोइ कयुम खरदि तौननबा अखोइ मियाम लेबाक मियाम पुनमक सेम सारसि मतम लोइरे चपचाना अखोइदा खुदम चांगदम चपचाना लेरे इंडिया गवर्नमेंट सिगी थोइबा वाथोगसिदा याम चाउना चेनै मखोइ सिने अखोइना परा तंबिगदबदि मखोइ परा तंबि मतमदा मखोइना थादोरैबा खौबुनाय हुइ मयामदुदि मथंदा ममै लोल लोइ चेनगिनि मखोइ सिने अखोइना तौगदबदि मखोइबु हुइ सिंग अदु मचिंदाक थागा मया थौहल्लगा अखोइदे चिउ थाजलैसे अदुइ हुइबु दुने अखोइना थेंगनगदबसे हुइदो सुम ताना फु लेबनि यारोय हाइबसे मसै थमजगे